Piştî rêzgarkirina Kobanî û rûbireke mezin ji gundewarê wê, welatî vedigerin ser xaka xwe, piştî ku nikarîbûn xerîbiyê bipejirînin, ji ber astengiyên ji wan re dihatin afirandin li welatê penaberiyê ku ew têda dihatin ziftkirin, ango îstîqlalkirin. بگریم ولاتی خواه ولاتی غربتی نه حالا یعنی غربتی چی چاتنا یعنی نه زمانه یعنی من نکم تحمل کرم حوش ما بها کرن ام دچونه سیدلی وان در ما اشترکالی را که 5 میلیون بوش ما رو 40 میلیونی Roj bi roj jiyan vedgerê kolanan û hêjmara welatiyan zêde dibe, danûstandin di firojgeha da çê dibe li gel kêmbûna pêdiviyên jiyanê ji bo welatiyan. والله تكوري ناكمة مهتنا ولا تخواتنا بجاري خان وتكوري حاليا هاتنا يعني الحمد لله ملت يعني ملتي مران خوشة بيشتوبون هي محلات فادمنا الحمد لله. Kobanî dorpêçkiriye ji çar aliyan va û tevahî rê û rêçikan bi cîhana dervara hatiye girtin û bandora teqîna her du cisran ji aliyê çeteyên îslamî va krîzeke dîn afirand. هی ملت روبرو ته بس هنگی آستنگی جیانه هنه پیدوین جیانه که من تشتی آبوری ناگینه و داره ایکو دیگه جی هندکن گرگه کو اوک هبه ممرک هبه به ترکیه را و پر هبون هر دیجی خرابه بون یعنی منطقه معزوله Rojane bi sedan ji welatiyan li gel malbatên xwe vedigerin, lê pêla mezin ya xelkên gundewarê Kobanî ye, li gel tinebûna derfetên kar ji bo wan, lê tê texmînkirin ku tanûha nêzîkî 40,000 welatî vegeriyaye hemêza dayika xwe Kobanî.